Лев кабинетер кирдим, шынко бар эбит. Улан ағын көрат сирейн мыддычы тутунна, онна суругу керилген кабисте. Сурук идеята өйдінір. Аңардас литературны әрөттінен критикалан, полемика уғар оғыстыран суруйбут эдер авторы идеологической ғыр оқсуттан қалбыр деді. Же болан турбатто. Бу манна Поварская улуста сүрбе бейгер, Горькая атынан андайду тағы литература институтугар. Сахалартан сос соғытақ кихи, бейхен иссеттуыны сыллардаха үлелән аспыта. Ол Иннокентий Васильевич Пухов эте. Я представляю себе более или менее вот эту насыщенную разными событиями его жизни. Иннокентий Васильевич был, конечно, многосторонне одаренным человеком. И самое главное, он умел становиться полезным в любом занятии. Работая в Якутске, инспектировал работу педагогов. И относился к этому с полной серьезностью. Он где-то вспоминает, как он присутствовал на уроках учителей 20 или 30 и написал им свои впечатления. И даже пишет он, что, может быть, то, что я написал, где-нибудь сохранилось, потому что я каждому из них один экземпляр своих замечаний оставлял. Вот в этом весь Иннокентий Васильевич такой скрупулезный, обязательный и оставляющий след. Первому среди всех нас дали звание старшего научного сотрудника. Борис Петрович Кирдан был в секторе, я была там, другие. Нет, получил Иннокентий Васильевич первый. Даже его очень глубоко, серьезно ценили как специалиста. У Иннокентия Васильевича было необыкновенное сочетание, я бы сказала, вот этой национальной культуры его народа и цивилизованная европейская культура, которую он полностью, в том числе и русская, он ее воспринял, вот эту культуру. И в этом смысле получился такой замечательный ученый, который корни у него национальные, в то же время он владел теорией литературы, фольклора. Я был вообще первым его аспирантом. Первым. До меня у него никого не было. И вот как я поступил, мне сразу сказали, вот у вас будет Пухов Иннокентий Васильевич. И сразу же, вообще, москвичи же они очень тоже люди тонкие, или как сказать, вам очень повезло. Это человек грамотный настолько, и настолько он воспитан, ну, и, говорит, общение с ним, говорит, вы не пожалеете. И действительно так и вышло. Я многому, честно я говорю, учился у него, очень многому, вот, начиная от самого рядового такого, так называется, всякого такого самообиходного, но и в то же время в самых строгих делах. Он был очень честным человеком. Вообще, по жизни он честный был. И эту честность требовал в работе. Как специалист, который использовал впервые сравнительно типологическое историческое изучение применительно именно к тюрко-монгольскому народу Сибири. Это личность,
которое украшало бы и украшал бы любой народ, поскольку мысли его и те задумки, они были направлены на добро, на истину. Тыйынча 916 жыллаққа үйге сағана ағам әпетәді. Москваттан бір аймақыт бұғаптар учуына кейкелерден енекенті бағылай өсті. Онда мен әдер оға ұлақан, оға кейетін машаларға тұлақ. Үйге сағана ровны кәлбеттер әтіне жибін Мария Петровна седден албыттар. Мен көддіқпіне біға кәлі бұттар өйдеуттер. Онда ол ебітіңін бары жомып бары балдыра. Онда ол сен бәтия сөбәттә ханық. Бұл хоғыз кейді. Бұл отына хоғыз кейді дейін көрбітім бәрім. Ити көддік, онтан ұз көлер ол үйе қата қамыт бары бейге қатысқа түспеппет. Ұз көлігер кәлбетін істенлер, трибунаға тахаранлар тыл әтеттер бітті. Онны тыл әтен баран Жоннору әлбәқті көрітелен баран туақтыр. О, же білер кейін ола қуаға бит, ағаяға біттір. Маған баттақтақтырын әрі білер өйіппін. Анаға әдер жон әлбәбіттер қаяларын да білбәді өйіппін ден. Хассынығар же манна кәлі бит, төрі өбіт нөйді түгар. Бұл легенде бағылайыз өз кәбіт төрі өбіт тері кенелер хайылықтары диеті бұ тұрар. Bu ciğe sayılırlar evet. Onunla kelamette elbette bayki olan bu tavhamanla bütünlü olaksiyamut olakan buraya annek bolbuta. O kendiden etelleri de ikisi hükmanna boldu diye. Ki terebit duydun naha aktar diyen böyle Irak Moskva korat kurduk herge yer ki. Öyle hindi duydu bar kayan dedi yaktak diyen. Kelbet bitmanna. Mantan hamay olakan alas patıgar başaga kirevit. Başaga kiremit silepe mekalevs puqap turur but sergetiger toxtamut janna emi elbaqtek sergehi olar. Kim ol sergega ata horullu butun körön. Barıların enekenci bağlıyoruz biler. Kim oğulların, kim kahan herige var buttanın, kahan kim kelbetin, kim seri konu goroktu butun, bütünlük hepseten barın. Manna beli xallar yağın diyen boldu. Kelbek kini barıtın ispiyekte edevit. İspiyekten barın jonlar hübeletler. Bu manna kuruyan barın, butikkağa oğan bölen barın, bu pametne herge manna uğruğa kanadı diyen. Onu je tuak lapaqı bulaqsan qahan jol butik kistedi bitonne hol kuduk nekenci Vasilievich kelbet beliyete onna qalbuta Иннекенти Пухов 1904 сыллаққа кулун тутар 12 күнігер у салдан улуғын курбухақ нәхлегер жарын аға уғығар күн сирин көрбүді. Bihi canlı mutatı canlı. Ağhunca hıllağıtı, ağhuntan takı hıllağıtı minediğimi bilin toğunum. Ola da min hideti 5 tağfıtın, 4 tağfıtın canlı minediğim. Min canlı tığı canlı. Bılırgı tüm tığı canlı. Mama Maria Petrovna diyen anıgılet takı. Elbe oğla bıllakı betürü diyen onu oğlaq kehevet. Jajangın kini sığaq nehediye kehevet. Kurbu haqqa mamavın neto ihkilağı oğunu, neto ihkilağı oğunu ağalbıtta kurbu haqqa onunla legente mappa diye Öçetoğe der jonlarılan yipittir. Mamavın onun kurbu hakkati papam kurbu hak onunla tuğtavat. Ola appıt ondan tekergen takkan ol papa var. Papam otto üyreğe huak. Dası bu koyukku bireymeğe korake kirin olur butun gennemin bihigi kinini bukuvanın bili elbağın kirin yılağı uğammaran battan kamnahınılardı. Onu bihi söyleyip bukuva türgemmesi kurulur pahalaşkaları öğreter bit. Onu papam miyinin ona kadar üyrekten urarını attı. Ondan bol bırete.
1976 хыллаха Иннокентий Васильевич Пухов тихактөгүлүн сахатын сиргер келехеджибита онно келехелжан манна Оюнскай атынан литературный музей тутулла турарын көрбүтэ. Ол кенниттен кини тухпар нехлестибетин архивын бүтүннүтүн сахатын народыгар халларарга бахарыммыта. Кини өлбүтүн кенттен Василий Андреевич Протодиаконов кулантай жахалынан кини архива бүтүннүтө келен бу Оюнскай атынан музейга кирен харалласытар. Манна Иннокентий Пухов научный үлелері, гражданскай сәрии сорох түгеннері, бейхені сыллартан саха литературатын тула өді бүтмөккөр онтан датын событиялар, учуонай кичелляқтық сурубут стенограммаларын, суруйсубут суруктарын, ақтыларын нөңі толору берілі биттер. Тыгынча тоғысу сүрбекке сүрбөй сыллақ кыхынаты, мен жокускайдағы бет техникум иккис курсугар үйренерим. Бирде бет техникумга комсомол секретары Колусов тен кихикелен митин тарийді. Генерал Пепеле бандатын сабақ сөретерәкке бағат түнен суруйтарын ден ыңырды. Тута чон онна нарреддот ден етерәттер тәріленелер. Мен Георгий Федорович Сивцев ден командующайдақ нарреддот байығы болдым. Байкалов онна нарреддот етерәтін иккардығыр сери бұлағын тұқыры Вася Шергеннен связной болды. Амманы ыламмарын сарсыңы күнігер мезен ден командыдағы етерәт сағыл сығыға төгірімтағат өспет ұстрот етерәтін басқылырға аттанна. Мен әмет ұлланным. Сағыл сығыға түйін ұстандыран кәлді бет, ыныры қартығына көхінне. Ең тәлгәһәләк балаған, тәлгәһәне төгірітші күрджіктер, көнірі күрджіктен ураты чың қалың әтілер. Оттан үрділергер тас күрді қам тоңмыд балбақтар, батыран елдібіттар, онына оғу сылғы кехөліктір әчемоқтамет барикадан оғылдыбыт. Барикада наға кытанақ болан бұлжы қоппат әті, еті күрдік ұстырот етірәтін өлбіт байыстыра тыынақ тоғыттырғар көмілі хасып біттір. Кені ол гражданский сериге участниге велось. Чемін өтігілі білеттін, мама мұлаққаны ұтығырын өйді біз. Жақарам көміз сымытым же хан син болу ден онны. Онтан келбетін, қайтақ келбетін бұлырға көті білі өді вере көті принимайдаватты. Қағынырты келбеті болу, оны өйдәбәтпін. Хамы өйдірім ол. Онда болан сайылыққа құрады таққараты, ұбайым сайылыққа тағыстаны жон бағымын ұстар. Әлбәқ ыстаңалылар, кыдыяллар, онны туақтулар, бама малайы оңыра сымыт бұхарар. Онан бейқыл кеше кәлілеріне қаттары бұрахынек күлді бұларыта сайын. Онтан мамам әлбітін ені бейгені түйінче 900 сыллаққа ұғысқы тиеян. Бейті ұғы минен сырқаға бейгені олоддан баран бейгені қораққа келер біті. Убайым онды кәлін техникумға верінер біт. Техникум билигин Билинский улица, Чатагата полевой улица деңе бар эте. Онны олар буппут, онны валлана убайым үйренерігер билигин суячы бұл бұджонлары мен элбәғі. Онны көрбітім. Элле Кулачиков, Николай Николаевич Павлов, Тыгыт. Онны да Анна Денисовна Неустроева, Очо үйренереттер. Онны да элбәқ кыргыттар дегеннер. 1945 сыллаха Иннокентий Пухов Иркутскайда Государственный университет педагогической факультетін литературный салатыгар үйраққа кирер. Біліге көріге олыстар дығылақ олчан очотағы сылларға Нуча географическое обществотын Илин Сибирдағы отделын үлетер кыттаспытынан барар. Бұл отдел Урут Сибирьковская экспедиция бечәкке тақсыбатақ рукопистарын бұланнар бечәкке білемнелер. Онуға Иннокентий Васильевич Пухов табарығынан Алексеевтен олын Левадин ден кеге сақалар терені таңастыр немалара ден статьятын бұл кенегеға бечәкке білемнен келлерер. Бұлаға сығыры бұғытынан терминнер толбастарынады болбыды. Оны Иннокентий Пухов нүрбаттан төріттәқ оны чинчерүліға олыс жоғырдақ Николай Алексеевден олы кытта оңыр бұттары.
Бу жоғыз соғыскынан баран чолка информацияны берер статьяны Эдуард Карлович Пекарский тылжытыгар тухаммыта. Онон сүрбетчері састақ Иннокентий Пухов, онна Николай Алексеев аттара Саха народын энциклопедията болбыт Пекарский тылжытыгар үйе састухары кирбиттері. Иннокентий салгы Нучча географическое обществотын үлетер кыттан өсте бир хомурунюгу редактор быхытынан белемнехер. Ити сылларга суруер чинчер үлага ыллар бытым ден учуонай келеңе ақтытыгар суруйуға. 1930 сыллаққа Иркутской госуниверситетін педагогической факультетін бүтерен, отчетоғы выпускник серинен классической билини иңеринен Иннокентий Пухов Жакускайга төннір. Воем кәлбетігені бейе нюшалы тағдар бұлыппыт, батикала бұлыппыт, үшіге платьяла мұппытығында печойдік тағдар бұлыппыт. Онтон воем қасты техникумына үлер әбіті. Якутская фельдшерская кушерская школа деңі нюшатлын бербет техникумға бербіті. Дорожно-строительный техникум ден оны тоқтабыты. Оны особенности дорожно-строительный техникумға үлелігі жан. О жанахады білелер, о строительный техникум олар наға чөйдігі ағалар дейір. Мен оны меде вайбар үшөйден көстерін арайжы еме ақтым стихотворение бұны вай ағавын дойыға стих детім. Ча ағыра детім. Оны болла терек боит, дикий злобен между тесисты громад. Бури плащево подобен, слезы брызгами летят. Он это буса тоқтара, и теректен туйдир. Твора ваға бұғлақ, тұл твора страшты күл бұғлақ деймін. Оны бойым өйдетен деді. Этен өйдетен барын мәкпеті күдігім мата. Иннокентий Пухов сақа сколатын бәхіс қылағығар Нучча тылын грамматикатын бастыка автора. Онтан сеттерін Григорьев сақа қолырғыр сұруйбыт бұкубарын редактора, келін бұкубар са автора болбыта. Оғы бұкубарын аян тахарарден ұстығынан әппетнестіғынан арай олонқону тыл бастыр үліға чугасы харинеден келін белетен тұрар. 1936 сыллаққа учебник автора болан сақа сирен кинигетін издательстватыгар Москваға командировкаланан барар. Сери сағаланыта Москва гораты көміскүр ополчение байеға болар. Младший лейтенант званилақ пулеметный взвод командира Иннокентий Пухов 1904 сыллаққа бағыран дойдутығар төннен келер. Эхилігер 1904 сыллаққа Москва госуниверситетін аспирантуратығар үйрене кейрет. Иннокентием Васильевичем познакомилась во время сдачи конкурсных экзаменов на филологический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Он этот конкурс блестяще выдержал, и фактически научная программа формировалась под непосредственным влиянием Петра Григорьевича Богатырева, который заведовал сектором фольклора. Он писал диссертацию по якутскому фольклору, уже тогда Алан Хуни, там и поэтика. Он, конечно, завершил свою диссертацию под руководством Петра Григорьевича Богатырева, и уже тогда он ее и защитил. 1930 сыллаққа бүдірібет мүлжі бөғеден олонқы амбастан сақаларға кенге болан тақсыбыты. Бұл олонқы сөнінен Иннокентий Васильевич Пухов диссертация сүрен көміске әбіті. Онталата кені далағынақ научный үлеті сағаламыды. Едва ли не первая книга по эпосу, вышедшая у нас, была книга «Якутский героический эпос Аланхо. Основные образы». Профессор Богатырев, который очень увлекался тематикой живого бытования фольклора, в том числе эпоса, все расспрашивал у Иннокентия Васильевича, в какой позе находится Алан Хасуд, когда поет эпос. И говорил, мне-то все-таки скажите, как он справа прислонен к столу или слева, как он руки держит, в каком положении тела и так далее. И, кстати, Иннокентий Васильевич это знал по собственным наблюдениям. И я помню, вот тогда мы развертывали работу над целым рядом томов, в том числе над
якутским томом. И основная проблема была в чем? Чтобы правильно издать эпос, чтобы достоверно его напечатать в оригинале, не искажая, не исправляя в литературном плане. И вот у нас была первая книга на эту тему, такая профилированная книга «Текстологическое изучение эпоса». И здесь есть статья Иннокентия Васильевича, работа Пекарского над текстом Аланхо «Строптивый клюн Кулустуура». Это очень мощный материал, огромный памятник, порядка 12 тысяч стихов, не считая таких прозаических мест повествовательных. Вообще вокруг вот этого памятника связаны многие имена. Крупный эпос создал эту крупную когорту специалистов, лингвистов, собственно, филологов, фольклористов. Сейчас к ним добавляются музыковеды, вот последние несколько десятилетий. Курубай ханнах кулун куллустур олонқону үйе саңатыгар Виктор Васильев олонқохут Тимофеев Теплоуховтан соруян Эдуард Пекарский хомурунигар бечәкке білемнәбіті. Онтон Ленинградтағы этнография институтын научный үләхіті, бүліттен төріттәқ Андрей Попов нучалы тылбағын оңырбыта. Олғынан баран этнограф тылбаға олыс научный болан тақсыбыта. 60 сыллаттан Иннокентий Пухов олонқо усыран тылын өһін қалларан эпос стилін тутухан саңаттан тылбастан барбыта. Онна бу үлаға олығын 10 сылын бербіті. Қомойо қихин кенеге Иннокентий Пухов өлбүтін кенне ағуын 5 сыллаққа күнсерін көрбіті. Мне кажется, у меня такое впечатление, что такого какого-то серьезной оценки этой работы мне не доводилось считать. Этот том не единственный, который подготовил Иннокентий Васильевич в нашей серии или участвовал в подготовке. Был еще «Молодая кора». Тот вышел в 1973 году. Запись там была превосходная, целевая. Сделал ее действительно великий алтайский исследователь Сазон Саймович Суразаков. Издание подготовлено, то есть собирал, там, писал в предисловии Иннокентий Васильевич. Прочитывал насквозь, вводились туда дополнения, материалы о сказителе, какие-то дополнительные статьи о соотношении разновременных исполнений «Молодая кора» одним и тем же певцом. Вот это было тоже серьезное его участие в серии памятников эпоса. Параллельно с этим Иннокентий Васильевич стал развивать себя как эпосоведа не только якутского, но и особенно южносибирского. Он писал книгу о поэтическом стиле, в эпическом стиле, тоже желая ее сделать или основать на материале якутском, но беря это в сравнительном плане. Потому что, во-первых, между собой Аланхо, так сказать, различается. Во-вторых, и там есть и какие-то красивые, значит, сопоставления, сопоставительный пример вот этой неодинаковости успел привести Иннокентий Васильевич. С другой стороны, скажем, стиль Аланхо и стиль алтайского эпоса в чем-то они сходны, а в чем-то различны. И это тоже интересная тема, и очень жаль, что она не реализовалась.
Аспыт сүрбәһис үйе бир уһулучулах сетихитинен олонқону гранд записка усту эти. Бу үләға сүрдәк элбәк аяр күс өмүрү тардыллы бута. Олонқо жүхін кублуй бута. Былыргы был жахыктақ жылым быралыер бұрамаммында тігір уруккук суhulaq жылым уларыер улаға түгер. Алжар қайдағы аспыт жылым аңарыер аныраты хатығыр. Жолос қаннақ жолыман қаллан жұраты тұтылғы бұта белілбет, үскілігер күлін күліхіттен үктілленің өскәбіде көстебет, үлігердәғ үснікін үтіген үліскеннәғ үрдеттінен көй сата салғынан көтіғілден, көтір кыната көтітері көстебедер гері етчағар кетері белілбет, әнәлгеннәғ тойықтағын чықтағыр ғылақ, улағата көстебедің орғыта белілбет, ораннақ орғайдақ, ұду байқалылың ақтақ, орғуалла улағы холлағы дұм байқалық дұлы бадалбақтақ, Сүлләре теңнер герден мет сүлühün elbezді қойдан мүтсің байқал түгіқтен мет тұнақ бұлдұрсынақ ұздақ байқал тұлалақ. Ал жарқайдақ ан өлі артық таммыда балаға хы байқалалыннақ челген сатахата бітчен бұл сексектәқ. Кыйыра кырылы көтір күхіл күмақ қырдайдақ, алтынадан янтақсы бұдарағас той борардайдақ. Үкер көғі өтіөқті бүдінің той бор үріттәқ, сыралған күн асыламнабы сытар қаясын дыстақ, бұдылған томан оркой бұд бор қаяма жоғалақ. Оллар ұттой янтақсы бұда чуастас қайырайдақ, батта таққаматал дейбі барағайты халақ, үктәтәк қоғыл жүйбет үрдік мұндалақ, қабияләтәк кәбәл дейбет, кетіп келіләқ, ағы силәқ, сағалақ, алты кеспеләқ, атаннақ, мөңеннәқ, айгыр сирек бәләқ, арағас айыдал бардақ, алағарқан, тәтегеркен анедайды ден, ананан айылан ойан тақсар күннәқ, оқтан баран армастақ, уалан баран ұлақ, уастан сүтір ойгулақ, мұң сор суына алақ, мұр тар бәкеләқ, орто тұру жағыл дойды ден, оңғылы бұта әбітегі. Бу сүнкеннәқі үлі научный салаячытынан Иннокентий Васильевич Пухов был бұда. Я, бывая у Иннокентия Васильевича, слушал эти диски. И вот откуда у него статья «Характеристика голосом Воланхо», что там у каждого героя, у каждого персонажа своя мелодия. И вот эта мелодия характеризует его облик. Взятое все в совокупности, вот эта статья Иннокентия Васильевича на эту тему, во многом правительская, да? Дальше сами эти издания, которые он поддержал. Это очень немало времени потребовало. Он консультировал эти издания тоже. И второе издание, и сопровождал его какими-то своими суждениями. Это как бы предвозвещало закономерность и необходимость обращения к Воланхо как к такому мультимедийному созданию, мультимедийной материи. Иннокентий Васильевич bu plastinkaları hiray ona kategorilerler nuşalı tuzunan olan koyuz kohanın belermandık bağırılır itilabıda. Toğuz plastinka kötütten monağız bağırıyla. Onun ol nuşalı bağırıyla bağır bolbuta. Ol kanitten bu plastinka bağırı nuşalı ondan giriş kaddı tılbastan ihtiyatien bolta. İnneginanlar Gabrielska hakalıtın yani onun körüğün diyen bir bittirete Gabrielska kalan barabalan karan baran miyay kalbirese ne hakikatları ovak yani lan bu yalandan jarıktan erdiyen. Olihim min Innokentий Васильевич on but teksin ılamın. Emi robuna lop budduk plastinkalarga hep harkına hakalı teksin on butum. Balatça hunduk üllevitim. Bu tekst Moskvaga Innokentий Васильевич ketip biten. Innokentий Васильевич ağam baran söbülebilete.
Сеттуон ысылларга Себеске Союз культурный олығыр өссі бір үйеләқ улу делауын хулы бұта. Архаическай ден атырар самай былыргы эпос сақа олонқота Семен Петрович Данилов көгіләхіннен нұтча тылғартыл бастамыда. Тылбағын урут атына мұқтар эпостарын нұтчалы саңардыбыт биллилях тылбашчыт Владимир Державин оңыр бұта. Онтан научный консультанынан Иннокентий Пухов үлелес біті. Иннокентий Васильевич бәтәме бұхатчылы ләхәджі бітә бит, онна боланы мен үлелейбін де бәтті тәліқ. Де бұл нұтчаға бір ұлы тылбашчыт бар ол оңырыр ден. Жекені ол кей оңыры хетчер ден, нар онны кәпсир еті. Оны мен боланы ол хағына аңардысты Державин тылбастыр күрді қайтағыр өйден қалбықпын. Сорок күні бұхымек күхен, әтихен илліхен, ағайығыра ыстроканы оңырыр бұд. Державин әлбә омуқтыры эпостарын тылбастағып болан кинени жиң сақалы олуққа кейлерге ылыннарар білі көстігі рақана солбу-салбу сөбілі хоқ сұбақ кейеді. Оны мен олон қону атын домуқтыры эпостарын лаппы шөйді көреппет боламын әме кейрінақ сұбаққа әтергадылы уу сақалы олон қоболарын, онны кехиллерін ағылларын сетихен тәйірім. Державин сағыр бұт кейдеті қажақай доқ. Нақуғысту эмоциональный. Жаққай өліхүйін өлгер кебетті. Олың қоны олыс берәбет, олыс сүгірейбет, олыс сөкбет. Олың хабыс саңа ақпыт кей күрдік, соғын мақтайын кәпсир. Үрдәғін ұлларын өлелі хеджер кейді олғын. Олың қоға, онына бапшы хақа фольклорығыр үрдәғін ұлларын өлелі хеджер кейді. Олы бұра тылбас өлетігер кеһи онноогор терилте атын ол терилте тугунан жарыктанырын кайдак өлелигин билбек болка кентел бастабак. Толонко ден олонконун учча кеһи талан тылбастыры ден аттыгар онды Иннокентий Васильевич курдук кеһи бара билден турулган сол таламыты билде болу. Олан сорок түгеннерге тылбас кийинге гыр катырын түгеннер олан рыкталан көрөтөлүбүнө. Үтәк табылды бит. Чуйдыл бастияны мен олонкону идолонкону онна олон били хамай тугаден били сахалы уратытын кайтара каллар хатабыттыр. Кыргызстан каллар хатабыттыр. Быхыты түйүнгөн дем болбакка. Сакатылы кene билден турар тылбашы кырахамагай. Хороктылдары булланы кейген тылбаста баттагыны. Ана юлур жүһүннөр бүтүн бир страницаны агаяк тылынан нучулетен кебиек кып. Ондук түгеннерге ол Державин ол Пуховтын ол именно хакатылын оннук эрежейин бері хатабыттыры ол сүшуге дейін. Ол кынан баран Иннокентий Пухов аңардас күйері көтөлілі қолығы олар бұтығы. Кинологор устук тыңағыннақ кемнер әме баллары. Аға дойду улу серитигер кыттан бахыран баран 1904 сыллаққа Иннокентий Васильевич Пухов дойду туөрттөндөр. Ити кенниттен кини ологун түхүләхда тахсылахда өттө Георгий Прокопьевич Башарин ологун оксухутун кытта бир ситимненер. Саха үс реалиха сырдатачыта ден Георгий Башарин монографията 1904 сыллаха киниге болан тахсыргар эппеттир редактордарынан Авсентий Мординов онна Иннокентий Пухов болбуттара. Төддөн тоғыз сыллаққа. Кейін комитеттен комиссия келеді. Bir-iki kehilaga kıra kemisi, o ideolojisi üleni belirkeliyden hatta. O kelimman onunla bir istrakanına hurduklarında. Bu saha literatürünün ehli estimetin idealizasyonlarının var bitten. Onu kabatanlanılanlar hanayap, efiremep, tihanep, oçuluğa kitap partini öyle bire bollağından oluşuna öyle hanayap. Olar ulağan hettuan takkastan isalaq ulağan ümsü diyebilir. O ümsüleri vallahi amaydılarına isiyala horuga binokurağı ülejetten uratarga baharın otçağı daktarın turağı hicrete onu toktatan ületin komiske patrallağıta itigenle onu baharın binokurap tüyütü olsun bir sılaqqa bir sekreterlikten atın kiyin komitetlerin olan üyelete bitti anahtarının buttara. Ol butların kendine
улахан хамыya geldi bu da. O hamıya ulahan hevesko üsko ulahan adını kaptı diyetine biller ki şun kopten geldi bu da. İstatistika noga duattıra. Кин комитет камыгиятыгар Георгий Башарин саха үс реалиха сырдатачыта денкинигетин научный рецензиятын оңорорга ели научный үлэхитигер Иннокентий Пуховка сорудахтабыттара. Члену прогруппы СК ВКПБ товарищу Шункову. Я не специалист по истории, хотя и слежу по мере возможности за литературой по вопросам истории. Документов, относящихся к 3 писателям, я не знаю. Поэтому я решил, чтобы только не отказаться от вашего поручения, ограничиться только некоторыми замечаниями. Шунков барыбит, улан аған көрат сирейн мыддычы тұтынна, онна суругу керилген кабисте. Сурук идеяты өйдінір. Аңардас литературны әрәттінен критикалан, полемика уғар оғыстыран суруйбут эдер авторы идеологическай ғыр оқсуттан қалбыр деді. Же болан турбатты. Materialın bartın kinler birenler, nerede onu suyanlar, sıka ya eti pravda tahar, onda tuğağlılar. Кинигени Муржада националистической исконнах тиен аптарын гөргө Прокопьевы оңуум суюга буруйдандар улахан партияны меран тардылы devletinden ураттар буттара онна бу докторской степеньнерин, кандидатской степени тоттор буттара билдер. Вот. Онна кини эме харылан турар. Эти окком тар 1900 мен кесылда урагар. Онна харылан турар эппиттири редактор бүгөт. Онна буруйдамыта эме бу огумсую бу провар онна сыгандах эгөттү көстөн эме я улахан хабала кирбите яханады. Моральный идеологический хабала. Иннокентий Васильевич Пухов ол хагана институт коллегията, институт языка литературы ден барата. Онны үлелихидден. Тоқтар жақайын ол киритигалихан бахарыннағы онна бұл генохураттағы собдыры тұтылауды. Ол ихин бола биян түйасыллаққа хоғыру бәябит кихилақпыт надыден институт мировой литературы места ұланнар кеннен ұйыппыт. Кең сирге Москваға тиен болары болан партия кин комитета онна үрдүкү научный терилтелер быхатчы болгомтолоргар сылжар научный кыхага андойду литературатын үйретер институтка үлага кирбите. Онна үрдүк тахымнақ уникальный специалист быхытынан бирде сокращенияға түбеспекке ологон тихак күнүгардылы үлеләбите. Иннокентий Васильевич Семен Петровичка бет улахан хоргоройбут. Өлүөн агая халиннене. Ол хурвар бола кинетер Семен Петрович төһө даганы боксууга улахан эреме көддөргүн олок бен ханаган колуп батагын ден. Уну менен кийин туттабын ден. Оттон бола мен бехен эккелладдака кайдара калбаңнан бербит. Төһөн бербек кемнет дагатым ден. Онтан ары хомойобун коркутабын ден. Ол ихин даганы мен бу билген бу этергерлы özürüm çuhata diye ondan kedies kodduğun yaka huruk bu huruyanere denkini Semen Petrovichka daqi nolbiyar hurun huriput. Мен 1952 сылгаdılı sortda oğluğu könötük turan sürekpin atılanmak gerek elbetim. Ondan 1952 sıllıqqa uğraqa teteptiren Урағы толыруаққа партияны кітті барсыққа дейін білі өктен қалтырай бітім. Итінник түбәттілер очытоғы интеллигенцияға бүтін үйтігер да тұрбуттыра. Үгіз жон онтон толы баққа көнетігер бар бұттыра. Мен боллағына ити бір емеға дереңнік дөйді бәтіғым моралына намтан да бір бітім. Меген түйіні бұға бір қалға, қотығы қалға, ұлықанлық дебдірен тұран кәпсәп біттіра. Онна мен Башарыны мұняқтырға біліметім күрдік, осырдайда бітім. Боруғым бүтәйгер әппет. Ити өлер күрдер саспат тизен баран соруян сұруғынан етәбінде жанатын әптен. Бұ крестілім болар. Ен оны сүтәріме
Kenasa'nın at kıpırttandu, kanlı kallık müsten guttandu, ağaççı bulan aktın. Söptü, ötüydü sürekli. De bu kıcağız ki, hette onun için çoğabık ki, ötüydü, ilk sanatın hırıyor suga diyen, dağ, ırhan hırık bulu diyen evin, ırhan attan, elbak tolkuttan, münçaretten, onun hami gılavına çiğneyetten takıptır ki, dolguya ağırsırgan. An bastakından. Ağastık buruyum bilinmit sakattan kilit. Onun ağla bara kaptaya da var. Onu bihen sette hıllaka. Sofron Petrovich Danilov oçoğa Moskova diye hıccan oltuğunan bilen kelbite. Puhat nasıl çoğları bin tuğunan onunla ola alkaha pun buatın diye de anın orbuta hepin onun ben bile orbutun diye. Bile orbutun diye. Onatını onlar kıyahu atım bile bitten uratan ayaklarının diyen onuran baran bu mandat diyen geldi. Moskova diyen geldim diye. Javanna arpa biçi sebine Petrosan diyen Institut Miravol Literatürü Holbuyatı direktörü vardı. Onu emeğin bıraksan kömelehen. Tecrübe 961 yılda Kolokovskaya Miların Tulpas'tan спору о наследстве наш современниктен журналга ақсыз нөмірлер уахан статья тахаран турар Петросян мәкін. Бұл институт мировой литературы хол биячи директор уахан келген. Ол статья тигар атын нороттар кендерне ме хабан. Оны бу беги литературу историятен хабан бу Колокоской проблематын көрөн. Оны иттен Септах принципиальной оценка не верит. Бу хандык данные буржуазия националистической хурячил был батахтара биттен. Кинера имнелра, кинеру лерахам настара демократический исход. Это сертатачи бытынан унна сахали литературдан төрттәбет жан бытынан бу жандар көрүлдөх тахтар денетийскую Колокоская Сапронова Несторованных саналат. Да хатын гытта сахан теген ситен лескин просто. Көрәскин. Мен могу гота обургу бакты то. Мен муңна статья хоридым булахан статья хорияны иттим. Поддержка кимнака. Арфо эбичисевналак. Бу статья тахаргар, арфо эбичисевна Петросян статья тахаргар. Олус улахан оролоня бутебит иннекенчи басиш буха. Тогда это кене итинисту Карпович исемне гетте бир гөлеләбит. Олы сөйшөйдик бестеллеребит. Он эти сахали литературтан вопростаргар кене улахан консультант болот. Ол тугунан бәсин нәтиҗә дар, онда мен урут Георгий Прокофьевич Башаринтан истеретим. Кене бердән коммуналис бетеден Георгий Прокофьевич да мактанан туран ахтарат. Дети Петросян статьян такытаман нолох биһиги бүтүн санаабытын олох уларытан бу Колокоская вопросун ола жиңнактык бахарыакка диен вопроска общественность бүтүннө особенно научная общественность үлелән итасанканы тыгытча 962 жыллага көрнөктөр бит. Биһиген ропутор улахан түләх Арфо Петросян туһунан кинет тыгар сылжыбыт биргө ләбит жан тугу кәпсилләрин истиягын. Вся атмосфера вот всего отдела, это был как бы маленький организм, сплоченный, думающий, именно думающий о добре и о правде. Вот это мне очень нравилось. Я отлично знал Арфою Тисовну Петросян, замдиректора, армянка, по национальности. Но такая резкая, она бывший ЦКовский работник ЦК была. Она была подругой, очень хорошо знала Надежду Константиновну, она хорошо знала Марию Ильиничну, вместе с ней работали в «Правде». И она много так иногда мельком рассказывала. Однажды меня встретил в коридоре: Борис, зайдите ко мне. Она такая резкая такая была, для женщины.
весьма так несущественно, казалось, вернее, не свойственно. Иннокентий Васильевич очень уважал, мне говорил Борис, Арфа Витисовна, это лицо института. Человеком была она непростым, но очень преданным некоторым идеям, скажем, достаточно смелым в определенных ситуациях. Есть ее статьи литературоведческие, ее вмешательство, значит, в литературную критику или значит, в процесс борьбы против реабилитации некоторых имен, вообще-то для людей, значит, которые были исключены из литературного наследия и возвращались, в том числе и при ее содействии. Иннокентий Васильевич ориентировал ее. Определенное такое политическое, культурное, историческое направление он давал, доказывал, а Арфа Витисовна это принимала. Я раз или два присутствовал в отделе литератур народов, значит, тогда СССР, как раз где обсуждались проблемы наследия. Естественно, там звучал и голос Ламидзе, и голос Петросян, но и ссылались или присутствовал там Иннокентий Васильевич. Саха сирен правительствотын көмөтүнен ологон тихаксылларгар Иннокентий Васильевич Пухов бу орuyonga же ылбыта. Детин адырха первый Мосфильмовский переулок, дом 7 ден эте. Бу жега саха сиреттен элбах сүрүячылар учонайдар келен сылжыбыттыра. Жете Советский Союз киноиндустриятын самай кинигер Мосфильм утары бар эте. Иннокентий Пухов лаппа сахаран баран ологон догорун кытта көрсүбүтэ. Зинаида Павловна Карела мугуттан төрүттәх, библиотекари делях, олу сылжытымсах амарах дуухалах жактар эте. Кинилер үйе чеппериттен ордук кемге бирге олор буттара. Оголора суок болан бэбэлергер олус убаммыт жон этилер. Тыыча 979 Кулун тутар ыйга. Кулун тутар ыйга кene Михаил Васильевич Зимянин ден Советский Союз Коммунистической партии ким комитетин секретарыга оқтулахан сургу уяттыр. Ана еди ким Алексей Павлович Окладников позициятын, Афанасий Иннокентьевич Новгородов позициятын, ким Демидов на Познанская позицияларын onu ырытан, onu көрен bu позициялар олақ сыгалар наукаға сыгана оқ оценкалар ден onu Дакастан Михаил Васильевич Зимянинға ойын тұрыр. Ол әппетен қайдақ кені оқтағытын мен білбәппін. Олақан персональный әппет кәлбіті білді бәлкен яқын Иннокентий Васильевичқа. Ол ғынамыран етіккені ғыруға, конечно, кин комитет партия, кин комитетин эти проблемы сыгынын уларытыга улахандар уланян тур. Ол оñабытын мен эти кенеки жандар кыттандар, атында жандар кыттандар эти вопрос тураран. Биги Сафрон Петрович тайынлаптын тыйча 919 манна окком партия обкомор сорук соруямын ити тыйча 962 жыллах ура полностью көтүттереммит Кулаковской проблематыр точка тураттар турат. Ити били 62 жыллах санкан хотуллан албыта, иннегенен Кулаковской проблемата училеттака полностью была снята. Эти некене олус улахан роллах. Иннокентий Васильевич эти рядовой кихи болбатах.
hepte. Kini tut tohtu südde hudduk ulahan авторитетта литератураға рас литература, олар Россия литературалары болбатақ чинчер үлені ұйтан андойдуға білдер үлелері тағарбыт улахан андойду улахан үрді авторитетта научно-исследовательский институт үлеті болын ол ақсын катын күнді бейі ұлынан накиният тиренен әме тиренер әтебіт. Онан кini миньенеті ити Колховскада вопроғыл әме наука миньенетін көрді көстер. Ити суалта тетінне әтір. Онан эмоция болбатақ, политика кыттағын болбаттақ, қандары случайно өйденлері тілерінен болбатақ бәдін есегіттен мені научный өйінен санатынан оңыр бұд ити делата болар кені.